Sport Live, Live Sports, Sport Football TV, TV yawe. Isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi mu Rwanda rikomeje gufata indi ntera, aho amakipe akomeye akomeje kwiyubaka mbere y'uko umwaka w'imikino utangira 2026, 2027. Nk'uko bisanzwe ndagusaba kumpa umwanya wawe w'iminota mikeya tukaganira nkaguciramo amakuru y'ingenzi avugwa kandi ya nyayo yuzuye atariho ivumbi, atari ayo ku muhanda ahubwo amakuru yizewe. Rero niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane. Amakuru yacu tuyahere mu ikipe APR FC yamaze kwemeza ko rutahizamu Ibrahim Doumbouya ukomoka mu gihugu cya Mali yamaze kuba umukinnyi wayo byemewe, aho yasinye amasezerano y'imyaka 2. Uyu mukinnyi Doumbouya yari asanzwe akinira ikipe ya Korofin, akaba yarabaye umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri shampiyona y'iwabo muri Mali, aba top scorer. Ikipe ya APR FC kandi yamaze kwemeza ko uyu mukinnyi witwa Ilan Sirwane na myugariro Mamadou Traoré basinye amasezerano, bakaba batangiye imyitozo iri kubera i Shyorongi. Iyi kipe ya APR kandi tutari twayivaho mu rwego rwo gukomeza kwiyubaka, yatangaje ko yamaze kongerera amasezerano y'imyaka 2 Gilbert Byiringiro na Nshimiyimana Yunusu. Biteganyijwe kandi ko kuri uyu wa mbere Jingale Ibrahim na Atiso Kojo baza gusesekara i Kigali Kanombe, bakaza gufatanya na bagenzi babo imyitozo iri bujye kubera mu karere ka Gicumbi. Ku rundi ruhande umukeba Rayon Sports ntago aryamye, nawe aryamiye amajanja ntagasinzira, ari gutera akajisho hirya no hino yo gushaka abandi bakinnyi. Biteganyijwe ko umukinnyi bita Henry Musaga uheruka gutandukana n'ikipe ya APR FC aza kugera mu Rwanda kuri iki cyumweru. Hakaba hateganyijwe ko aza gusinya amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Gikundiro, mu ikipe ya Murera. Iyi kipe ya Murera kandi yamaze gutangaza ko Issa Djibogoita ukomoka muri Mali, umukinnyi w'imyaka 22 usanzwe ukina hagati mu kibuga asatira izamu, usanzwe ukinira ikipe ya Rio de Bamako, yamaze kuyisinyira imyaka 2. Mu zindi mpinduka reka mvuge ko ikipe ya Al Hilal iherutse gutwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda 2025-2026. Iyi kipe yatangaje ko Guy Bokassa yabaye umutoza wayo wemewe n'amategeko. Police FC yashakaga kwegukana rutahizamu witwa Victor Mbawoma wahoze akinira ikipe ya APR FC, ariko byarangiye diru ipfuye. Ni ukuvuga byarangiye isosi iguyemo inshishi, kubera ko Victor Mbawoma yashatse kwerekeza mu ikipe ya Toxa FC yo muri Kenya, yakaba yayisinyiye amasezerano y'umwaka umwe uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira. Mu yandi makuru kandi turavuga ku mugabo witwa Richard Mapoli uzwi ku izina nka rya Mababa, wakiniraga ikipe y'Amagaju, wamaze kwerekeza iburasirazuba mu karere ka Nyagatare agiye gukinira ikipe ya Sunrise, akaba yayisinyemo amasezerano y'imyaka 2. Tugana ku musozo w'amakuru yacu, amakipe 11 yamaze kwemezwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Sekafa Kagame Cup ko ariyo azitabira iri rushanwa. Ku ikubitiro ku mwanya wa mbere hari ikipe ya APR FC, ku mwanya wa kabiri hakaza ikipe ya Rayon Sports, hakaza ikipe ya Simba Sport ndetse na Vipers. Ku mwanya wa gatanu hari Al Hilal Sports Club, hakaza ikipe ya Al Merrek. Ku mwanya wa karindwi hari ikipe ya Gor Mahia, ku mwanya wa 8 hakaza Mogadishu City. Ku mwanya wa 9 hari ikipe ya James Sport Club, ku mwanya wa 10 hakaza Garden Republican. Ku mwanya wa 11 haraza ikipe ya Kiev FC.
Rero nsoza ndagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo tubane, kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho bitakugoye, ubone amakuru utarinze kuyashakisha ahubwo ajye akwizanira. Rero ndagushimiye, twandikire muri komenti utubwire ikipe tuza kukubwiraho amakuru yayo kandi yizewe. Wakoze kubana natwe, naho ubutaha, cawu cawu, bayi bayi.